آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. دمبغال يوتغال ان فيهم غول ديوغال اتوغال ديوغال دين e shartiji fi yo dewgal ngal selli bayden andi ko ka fi dewle wonde en jangi e darso men feƴƴino ɗo fi jamal ngal ñaawoje muɗum ndaarugol ƴamete ƴamowo ndaarugol ƴamete ɗo erdiniɗo no harmi feññinangol ɗum ƴamal si tawi ko heyniɗo fi fatunde no sella ka ɓari ɗo ko no nayon tigi laɓɓi no harmi ƴamgol e hoore ƴamal goɗɗo si tawi woni o tolnama o fottama wonde ɓe okkaymo hande ƴette ñawore goo kadi fahin ka fi dewle ɗum ko fi humugol dewgal ngal e tugale ɓe tawata beeɗen ɗon timma si dewgal ngal sella e chartiji beeɗin ɗo kadi ɗi ayne wattane ila e majji ɗi hunne fi yo dewgal ngal sella. يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود نويدا ساغا مويا همغول ديوغال ساغا فالا بهمغول ديوغال بين فالا همغول غال نويدا دون تقديم خطبة أردنغول خطبة ardingol waaji ardingol yewtere ko adi humugol dewgal ngal nden yewtere ɗo on khutba ɗon ko o andira ko wiyete ko khutba ibnu mas'ud. on khutba ɗon ko abdullah ibnu mas'ud woni ko fillimo kono e laawi goo no tabintinni wonde ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama maako noon jaga ɗo enen ko wondiri wadde ko seeɗa no emmi luuɗolirde e sunna o enen o khutba ɗo ko wadde ko ba'da aqdi nikah enen ko tuma dewgal ngal huma si oɗo khutba jange ko woni sunna on ko janngol khutba o haa gayno noon si dewgal ngal humme be maana ko yo khutba on jangi ha gayni imma ko imam on jangimo ma ko karama kojo ko wonto ɗon jangimo on to ma noon torotoɗo on toro gasayɓe okkatirde ɓen okka seedeɓe ɓen no tawa teŋe on hiwre ko ni woni ko عن الترتيب. لكن من أخر الخطبة عن العقد جاز وإن كان هو خلاف الأولى. kono mo humi dewgal ngal ha gayni noon so waɗi khutba on kataga wonno dagi hanafiyankoɓe ɗum ɓe wi no filla imam ahmad kono noon ko ɓuri haanude ko abtorgol khutba on si dewgal ngal humme oɗo khutba ko jangeten ɗo jooni ñawore makko on ko farilla ka ko sunna jumhur en yaari wonde ko sunna imam malik shafii abu hanifa wa ahmad الظاهرية ذهبوا إلى وجوبها
ظاهري ينكو بأنه داود الظاهري ابن حزم محمد بن حزم وأتباعهم بيدو كان ظاهري ينكو بياري وندي ندو كواتي خطبهم كوبي وادي جمهور النووي ستاوي وني ديو غانغال همامة خطبة وداك ساكاما دو suka on jettiɓe muɗum yayi no dagi dalil maɓɓe o arno sonnajo arnoɗo wi'i nelaɗo mi okkima hoore Allah faraya jomba nelaɗo daarimo ha fanki sahabajo goo tanƴini wonde nelaɗo fa alaka o wi nelaɗo so tawi na haaju ma o kan yalli ko nelaɗo no waliyu o debbo na nelaɗo woni waliyu makko tigi kono ko nelaɗo woni waliyu makko ɓay nelaɗo ko kanko woni sultan on lanɗo on no wawi okkitirde en andi qissa on nelaɗo maki iltamis walaw khataman min hadidin yaw ɗaɓɓoya tagi makko haysi ko hurundare jandi ɓaleydi ka sakkitode shahidu on o wi zawwajnaka ha bima ma'aka min alqur'ani min resinimamo e hoore ko marɗa kon ka alqur'ana ka hoore maɗa ko ya jangimmo waɗali khutba ko adi ɗum ɗo woni abdo zawwajnaka ha ɓay o wi in lam takun targhabu fiha fa zawwijni iyaha o toriki si tawi ala haaje mum resinanmi ɗaɗo maki mi resinima woni agdum lam yatagaddamu aw lam tatagaddamu khutbatun dewgal ngal humama khutba attaki ɗum ɗo woni konngol jumhurugol dalil maɓɓe on ɗum woni ko selli kono ko haani kon koyo khutba on waɗi ko ɗum waɗi fillama e imam ahmad siko asram filli e makko kako harbe filli e makko wonde si tawi o arino fi humgol dewgal si khutba waɗaka dewgal ngal fuɗɗama humede khutba attaki o yimo to o yaha هذا شدة التمسك بسنيتها ليس أنه واجب أنه كباي متيري نقول ده بسنة تنتو كنا ولا وده كفرلا أو خطبة أو هم في الله إمام الترمذي أبو داود ابن ماجه إمام البيهقي كسنن مكة defte goɗɗe goo hakimu naysaburi ko mustadrak makko ɓeɗo fof no fillimo imo selli cheikh albani no sellinimo kañum e imamul hakim annaysaburi e woɓɓe goo o wi yahtubu hal aqidu aw gayruhu min alhadirina o wadda o khutba ɗo ko wonɗo e hunde dewgal ngal ɗon tigimma goɗɗo goo mo wonamo e jeeyaɓe arɓe ɓen ɗon ko karamo kojo ko almamijo ko ustasjo no sella humowo on tigi janga khutba o on woni aqid o man aqid nam waliyu mara huwa al aqid من المعقود له نعم جنبو ايوه هنا اوكي ده من المعقود عليها جنبتيتو نعم والعقد وهم غونغول العاقد ولي المعقود له ونجombo المعمود عليها جنبتين إذن نواوي حرام
ko okko won tikkan ko ta khutba hawga mo inna wa miyoki walafduha o wi kongol o khutba gontu innal hamdalillah riwaya gowi alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فوم باسعلا لو بإنك التحميد قبل الأبد سنم التحميد فعلا في جنب قبل الأبد yetto tabiti wonde yettorde nden ko Allah jeeyde hiɗen yettamo hiɗen ɗaɓɓiramo ballal hiɗen insino ka makko toromo yo yaafoye eɗen tuuba rumto e makko eɗen moolora Allah boneji wonkiji men ɗi e bakkatuji golle ko wonɗen e wadde ko boneji wonki meɗen e boneji golleji meɗen mo Allahu fewni o ala majjinowomo mo Allah majjini ala fewnowomo hiɗen seedo wonde reweteɗo ala si wona Allah goto hiɗen seedo wonde Muhammadu o ko jiyaɗo Allah on ko nulaɗo Allah rawahu al-khamsatu wa hasanahu tirmidhiyu wa yaqra'u ba'da hadhihi al-khutbati thalatha ayatin min kitabillah ɓawo khutba ɗo on tigi janga ayeje tati ka deftere Allah دل وني الأول آية أرنون الأولى آية أرنون قوله تعالى كما رأتوا كأوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هيك ونو يقوم بمبه hule Allah ha kattudi ko hulgol mo hule Allah no haaniri hulirede noon wota on maayudey si wona ko on julɓe ko on jebbinaniɓe Allah waaju fowni kono yo gomɗinɓe hule Allah hulilon Allah no haani hulirede noon ɓaawo aya cippike ɓe inɗo sahabaɓe go in he minen ɗo meɗe yetti Allah meɗe huli Allah nani aɗa maaki he awa ko fanda ɗo mo huli Allah o reenay hoore makko nden e ko hoore nden mari ko ɗum ko noppi ɗin gite ɗen kinal ngal hunduko kon o aynay ɗum ɗo moƴƴi o reena reedu ndun e ko reedu ndun mofti ɗum ko farji on e ko umtoto ka reedu ko ko ñaamata kon e ko dakkutoto ko e mum ko ɓe tawi he jaka murando no tiiɗi nano ɓe sikkir noon athaniyatu aya ɗimmo o monti jangata on qawluhu taala ko Allah tawɗum ka o wi ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum alladi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هيك وانا يويمبه قولي الله جيد on قولي o mo tawata ko kanko tagi on itti on e wonki wooti o tagi e kin wonki ɗon kadi sonna makki on
o sakiti hakkunde kin wonki e sonna muɗum ɓiɓɓe worɓe ɗuuɗuɓe e ɓiɓɓe rewɓe ɗuuɗuɓe hule Allah on mo tawata ko kanko torondirton sabu muɗum o qoran fi Allah wallan fi Allah ñawlan fi Allah luɓan ɗum fi Allah yaafolan fi Allah o mo torondirton fi muɗum yaafodiron okkindiron waɗidiran hule o wal arhama hule kadi fiiɗi enɗanji dey hule taɗugol enɗan jokke enɗanji ɗin tabiti wonde Allah himo ayni on mo reedi on himo humpiti fimol الثالثة آية مو قوله تعالى كن الله تودون كوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هي كون يقدم قول الله wowle konngol feewungol ɗo wona ko anglais ɓe inata wowlu fewna ko konngol goongawol konngol newingol konngol addanowol wowluɗo on baraji so on waɗi ɗum ɗo huri Allah wooli konnguɗi feewɗi moƴƴuɗi goongaji Allah moƴƴinana on golleji mon ɗin kadi si konnguɗi ɗin moƴƴi ko heewi kon golle ɗen kadi moƴƴay o yaafo on bakkatuji mon ɗi wonɗon e faggitaade mo ɗoftike Allah e nulaaɗo Allah on haray o malama malal mawngal daare ayeje ɗen fof no nder ton ittaqullah ittaqullah hule Allah ala waaju ñoggaangu moftungu ko ɗaɓɓa kon ɓuri ɗo ɓerɗe ayde ɗum ɗo woni khutbatu nikah ko tawata no haani waɗeede noon dewgal ngal hume koyo ngal du'el ngal hume wona ngal hume ngal du'e etoɗe ndaara sen waaway ɗum yeeso ko tawata ko enen fewjata wa amma arkanu aqdi nikahi fa hiya thalathatu amma tugaale fihumugol dewgal ɗen koɗe tati inni arruknu ma la yujadu cheyu illa bihi innama tugaale hunde ko tawata si ɗum ɗo ngala ara e hunde ngala nde timmata huutortako arruknu l awalu tugal arnangal wujudu zawjayni alkhaliyayni min almawani'i allati tamna'u sihhata nikahi ko woodegol resondiro ɓen ɗiɗo hani dewgal ko so tawi jombeteɗo no woni ma jombowo no woni ka eɗan ko woodugol jombowo e jombeteɗo tawa ɓen ɗiɗo ala e maɓɓe haɗoji ɗino haɗa sellugol dewgal hakkude maɓɓe eyno gorko eyno debbo kono no ton ko jaɓata ɓe jombidira en jantata ɗum yeeso ko toŋanta gorko o jombugol debbo ko o jeeya e muɗum si tawi asko ɓattiɗo no hakkude maɓɓe en janngoya e ɓen ɗon ko ɓe jeɗɗo ma hara sabu ƴettere esirayagal no hakkude maɓɓe ɓen ɗon ko ɓe nayo ko zawjatul abi e zawjatul ibni e bintu zawjati e ummu zawja ma hara ko muynudugol kafugol mo muyni
ɗiɗo kadi ko haɗoji dewgal jeeya ɗiɗo ko hakkoma no toon goɗɗi goo ɗi haɗay fewnuɗon kono no gasa ñande goo ɗiwoya ɗi potto ɗum woni hawtugol ngol hawtugol hakkunde debbo e bandirawo mum ma hawtugol hakkunde debbo e yaaye mum ma debbo nen mum soko ma wattugol njowa ɓo keferagal kadi no haɗa ɓe mana yo taw ala ko hino gorko e debbo ɗum woni zawjayi wona taw zawjani de o ko wiya ɗo zawjani ko bi itibari ma yakunu wona taw zawjani hakkunde ɓeeɗo ala wo ko haɗata ɓe jombinira ay bi an la takuna almar'atu mathalan min allawati yahrumna ala hadha arrajuli binasabin aw rada'in aw iddatin aw gayri dhalik yani wonugol hara haali ani haali ko ala no yeewi no ɓoori no laaɓi pos wonda wonugol hara ɓeeɗo ɓe wonda e haɗoji ɓe jombindirgol e miɓɓiide misal hara sonnajo on jeeyaka e ɓe ɓe tawata no harmi e on ɗo gorko imma ko sonnajo on harmi e gorko on ko sabu asko enɗanɗa ma ko sabu muynuɗugol ma ko sabu edda ma goɗɗum ngo kefiragal ma ko wewo wala yakunu rajulu mathalan kafiran walmar'atu muslimatan e misal kadi tawa gorko on wona keefeero debbo on ko julɗo sina e hino ɗo debbo julɗo hino gorko keefeero hiɓe faala jombodirgol gasata tugalal ngal matsali wa gayru dhalika e goɗɗum ngo ko wona ɗum ɗo min almawani shar'iyati immorde haɗoji shariyankoji allati ɗin sabu bayino ha inchallah ɗi tawata e ɓanginoyayɗi si allah muuyi yeeso arruknu thani tugalal ndimmal ngal usulul ijabi ko heɓugol waɗɗingol ma woodingol awjaba ijaba firta waɗɗingol farlugol awjaba alayhi farlima kono o awjaba ɗona farlugol yani ona awjaba mana ijad woodingol ɓe inna al ijabu wal qabulu hon woni ijab ko firani en ɗo wa huwa allafdu alsadiru min alwaliyi aw man yagumu magamahu ko konngol yaltowol e hunduko waliyujo on woni waliyujo on ko gasayɗo o resinde sonnajo on aw man yagumu magamahu ma darotoɗo place makko lontotoɗo mo lontini awa joni haray men halfini on docteur resnane en paykuko ngol konngol konno o wowlirta ngol bi an yaqula wande o wiyata e piide misal ni zawji wonde gorko on o wiya mo zawwajtuka fulanatan aw ankahtukaha kanko soko benjiwo o ma soro makko ma bappa makko ma koto makko o inna faalaɗo jombude o kanko o fuɗɗo kanko taw o inna moodi kaari oustad kaari docteur kaari mi resinima kaarijo mo an zawwajtuka fulanatan aw ankahtuka ma mi resinima ma min jombinima ma mi resinima ɗon ɗo ko tugalal ko imma ijabo on iwra ka waliyu on haray ko won ɗum lufti ko gabulo arruknu thalithu tugalal tammangal husulul qabuli ko heɓugol jaɓɓugol ngol ɓa joni si tawi jombino inni oustad kaari oustad amadou oustad abdallah mi resinima jiwo an kaarijo oya umali o taali fanki buɗe o immike o yehi ɓe ndaarima ɗo ha ɓe akkiti haynaade dewgal waɗa ngam ɓe tugal tammal ngal ɗum ko heɓugol jaabawol wa huwa allafdu alsadiru min alzawji
ɗum le ko konngol yaltowol ka honduko moodi bon ka honduko moodi bon wono moodi bon jooni awman yagum magama o mamano lottomo darogal makko alhamdulillahi jaga man yagum magama ɗum no woodi kullo huuta heɓi ɗo victoire mi yetti allah sabu nayde yiɗi ɗum ɗo taway e fof yiɓe ɗo kono yawa joni amen jonni bappa amen ɗo koto amen bi an yaqula wonde o wiyata kanko wonowo modi bon ñamuɗo o wiya gabiltu hada nikaha mi jaɓingal dewgal ɗo aw hada taswija ma ngol resingol ɗo mi jaɓi ma mi jaɓi ko mako ɗon ko mi jaɓi ko resin ɗon mimo kon mi jaɓi ko okkuɗon mi kon sell واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه بيدو ديدو كرامكو بكم ملوك بسوبي وند دewgal ngal no sellira fibora kala kongol tindinowol dewgal kala konngol faamotongol wonde ɗum ɗo ko dewgal wonde o resini oɗa kadi jaɓi ngol konngol ɗo ngaɗa yon wala yaqtasiru hattata tum raɓɓiɗinnata ko tum ala lafdi l inkahi wa taswiji e konngol wigol ankahtuka ma ɗum zawwajtuka taban ɗum ɗo woni madhab imam ahmad o woni madhab imam malik woni madhab imam abu hanifa imam abi hanifa ko fotno adde ɓen no taw noon wayno ɓeeɗo subiki ɗum par ce que na ɓeɗo jomiraɓe madhabuji ɓeeɗo no komo haqiqun ɓe seɗay ha ɓe anda ɓe waɗa condidi feere ɓe waɗa guɓe ɗen feere ɓe yaltana ko selli ko ɓe wiya hino ni kono atti ɓen taw al aimma ko lundi ɗo jumhur wo ko imamu shafii wi kanko sharia on kala piihum sharia on no waɗi ko gollitirte ko yani kala laaki no mari saabi dewgal ngal ko ɗi konngol ɗo ɗiɗi at taswij ma inkah sharia on ko ari kon fof ka maakuji nelaɗo ka alquran ko ɗiɗo konngol ɓe gollitirte zawwajtukaha bima maka min alquran ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين فانكحوا ما طاب لكم من النساء فوق دو كونغول كان شافعي او وي سيتاي كونغول غونو غاساينو هنا دum do be wowlen din kongol قاعدة كقواعد الفقهية بإني يلتري دو بأدي قاعدة ويقول تري دو من مفردات القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كمي كو تاسكتيكو كابيبولي هل دي فوتيجي كو هوندوم يوبيتي موبو o wi ko annuyeji ɗin e ma'ana firoji konnguri ɗin wona be konngol ngol ɗo wiye sinangol ɗo ari haray gasata ka yeeygo amgo bayi finde ngeygu no sella ka ara inna ene ko jelu okkirtami o téléphone ɗo o inna mi okkirima o ɗo 200 000
ma ara inna ene ko jelu jeeyata o téléphone ɗo inna mi jeynirima mo 200 000 ma okkin o téléphone ɗo mi okkima mo e hoore an kadi ko ya okkan 200 000 wonde mi ɗo inna somi yaka yeyde mine ene ko jelu ittata o téléphone ɗo ko enna docteur ko 300 000 joni noon tigi 300 000 mi itta ɗon téléphone ɗiɗo fof konnguɗo naawigol yeeya bi'ni aw bi ilayya lafdu mo sharia on addi on kañum ko bi'tu washtaraytu kono ɗiɗa konngudi ko faamoto e bi'tu washtaraytu bi'tuka ilayhi ko gootu ko ɗum faamoto ko noon o lafdu attaswij wal inkah mi okkima jiwo an on ko ɗum faamoto ko faamoto ka mi resinima jiwo an on ko ɗum kadi faamoto mi okkima jiwo an on ko anniya kon si wi'a mi resinima jiwo an on ko ɗum anniya si inna mi okkima jiwo an ko ɗum wi bil maqasidi wal ma'ani fayi ɗum ɗo woni ko selli kon ko ɗaɓɓa kon ko yo ɓe faamodiri annuyeji maɓɓe ɗi ko hunde wotere ɗi yahi e muɗum konnguɗi ɗi ɓe wowli ɗin kamɓe fof ɓe faami ko honɗum ɓe faala lanni bimana yanaqidu nikahu bi kulli lafdin yadullu ala almana almuradi mafhum joni noon kanko addi ɗo wonde ijaba o ko iwrata ko ka wali si tawi noon ijaba o iwri ka zawju ellano ɗon ella ala mo sella ka gorko on inna kaw kaari resinelan jiwo mum kaarijo no ande non en no waɗirten kadi ko ɗum ɓuri heewde ijaba on ko iwrtelen gorko o ɗo woni mana talab ɗo qabul on wontira ngo e sengo awa min jaɓi awa gorol e dewol si ɓe yiɓe sinani e binani awa gaɗa e gaani awa miside e rumde awa ɗon fof awa musidal ngal fof e ɓe men okki e okkuɓe men ɗum ɗo e ɗum ɗo fof ha haaldi fotti awa haray yo mi ƴettu o jiwo kaarijo mi resina o mi waɗi ɗum en taara ko ha wiyen nuuru man ɗo goto ɗum ɗo ñaamol noon to dowoni inna bo rewna data no watta wayna hen ɗo ñaamol ɗum almuhim akhiran no dago kono raɓɓindinnogol laawol ngol ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ɗum waɗi on tigi wonde takkoy to ha ko hanno woɗi ko aɗon to ko falde men nano balji on ɗum mannike andena waray so tawi ko nelaɗo awa joni haray koyo okkumen men okka awa haray mboɗon daw menen ga awa men arno menen ɗon tiniɗon men ɗo ni haray men tinno jiwo ka moɗon men waɗi ɗo min jawɗi ɗo min joldi ɗo min ari ɗo haray min ɓorti parɗen ɗa min addo yetti kufune on ɗa awa haray ko jokkere en ɗa e ko Allah waɗi ɗum hakkude meɗen e ɗum ɗo haray e huwodire ɗen e sappuji ɗin e ɗum ɗo haray koyo okku men jiwo kaarijo men okka kaarijo o falɗi ɗum nde himbirgui guel ɗo fof takkuntaru ɗo fof ko samaka wi ko allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim awa haray min kaarijo ɗo fof ko samaka on ɗo fof yamiraka few wona salmi magol wona bisimillah rahman rahim wona janngol fatiha koɓe kono watta hutba on tawa fi hollugo ɓe addo allah machallah no waɗi komi anndi min kadi ɓe waɗa ɗon honno wiyete istihar joni anndi ko min kaarijo ɗum on no annda kaw kaari resi nelan jiwo mum kaarijo dewga sunna kari
ma e deftere Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi resinima anda kanko wonde wolde nanda ko kanko hana ñinaɓe ko min kaarijo ɗi kaari ɗum kadi be filite awa min kaarijo awa mi resini kaarijo awa min kaarijo mi resini kaarijo awa min kaarijo mi resini kaarijo salasa ko laawi tati ko ɓe wona salasa laawi tati nde wotere pet ɗum ɗo woni sunna mi resinima jiwo an kaarijo ko ɓe noon précisé o wolo ay koye yeeso ka ko ɓe précisé jiwo okkitiraɗo sontino mari jiwɓe ɗum wona ko joni okkima jiwo am onto mari jiwɓe nayo jow wonbo ko khadija ka ko aicha ka ko ummu kulsum ka ko mariama ka ko zeynab gonti précisé tano ko jiwo goto pet o mari o so inni mi resinima jiwo an aɗa andama konto lamiro yaari ka idan protocole ji ɗi no ɗuuɗi fillitagol awa ɗum ɗo fof tawaka lafdu on imma waliyu on atto inna kaarijo mi resinima jiwo an kaarijo e hoore deftere Allah nagi sunnane laaɓo awa mi jaɓi ko resinɗoni ko ma mi jaɓi mi weltori mo resinɗon mi ma mi jaɓi li anna assual muadum fi ljawab jantino ɗum ñande ay woni tugale tati ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاه والتزويج ومن دارند وجهة نظر فير دارند حتين دو كونغول في رسين كونغول هوري ويغول إنكاه تزويج ويغول كوني دو بات غولتي في أوكيتيرغول أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن wonde ko ɗin ɗon konnguri ɗiɗi kanji tun ko ɗin alquran addal ton okkugol ko taswij inka ka qawli taala falamma qada zaydun minha wataran zawwajnakaha wa wen wahabnakaha tasaddaqnaka biha la وأدي زوجناك وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين كون دون دو كاتيغي في الواقع كاتيغي الرياليتي دون دو فانداكا حتى رابي لينغول في اوكيتير غونغول دي كونغول دو بيت ko gonga ɗi ɗo ɗi ari ka alquran kono ko hombo andima si tawi joni si waɗirama hara naaɗi ɗo konngudi wonde haray tawino tindiri ko ɗo kongu tindita kon haray sellata la wallahu alam wa yanaqidu nikahu min akhrasa bikitabatin aw isharatin mafhumatin joni noon mbobojo ko honno jombirta o wi dewgal no fiɓora na mbobojo so windi akhras ko mbobojo so windi o winde bismillah rahmanirrahim masal uridu an tuzawwijuni bi bintikum khadijatu so alal kitabi wa sunna konto eno de ko modi mamadou o ko ye resi mo khadijatu sow famiki ma aw isharati mafhumati no wiiden noon joni wata إشارة
faminiɗo ma o windu alhamdulillah. Wa ida hasana al ijabu wal qabulu in aqada nikah, o wiyete aqdu nikah ko ɗum ɗo si tawi konngol iwri e ngoya sengo fi waɗugol ngol, konngol iwri e ngoya sengo jaɓugol ko ngolɗa konngol wi ko aɗa wiyete ijabu wal qabulu. O yaɗa wi mi waɗi, oɗa wi mi jaɓi, waɗugol e jaɓugol. Walaw kana almutalaffidu hazilan, hay si tawi non wowlɗo ɗum ɗon on o sama kala wowlno o fijayno wol, lam yaqsid ma'nahu o fandaki firongol konngol faandi ko haqiqa tan ka gonga. E weltum sama kala o jiwanɗo mi hokkima mo nani dewga sunna farilla o yena mi jaɓi mi weltike arga faɗi ma hin ɗo tagi o sikka ya hewti o min ko sama kala mom lanni julɓe Allah wallel ɓe hokkira o falama jaɓtude li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammafulaɗa ko maki thalathun tati hasluhunna jiddun fijinaaro majji sama kala majji ko goonga ko soobe, wa jadduhunna ma wa jidduhunna jiddun soobe majji ko soobe, sama kala majji ko soobe, soobe majji ko soobe. At-talaqu accitugol, wan nikahu e resugol, war rajatu e artirgol, nokku goo no wi wal ittugo e rinɗingol. E daka ko ɓe no wirde ni annda ko hanki kaa ko hecci hanko min no yimɓe hanki darsuto no yimɓe yarata ni e kaleɗe porto ɓe inna joni ɓe haalde kamɓe ɓe maɓɓe joni yahin waɗen sama kala certain ka laamu to ka mairie ma ka justice awa fi yoɓe wallito en awa ɓe ɗaɓɓane suudu ɓe jonne joddi pay koye watten ka deɓere ne andi ko sama kala ka nene kaali ni ko sama kala ama waɗe ko sama kala ɗon ɓe yaa toon ɓe inna imma ko debbo wuli to o moodi an o mi faalaka mo hannde kadi so mo ñaadi o piyayla wonde o sonkanayla wonde o ujinotolan yo ujinotoma wonde o peɗotolan yo o noon awaga certain e gorko e a wakkilike min kadi wakkilike sendem ɓe windi arsiña ɗo wonde awɗo gorko faalaka mo hannde kadi mo sigi ko men sende o siiña gorko ngara an kadi arɗo signa wonde a kitiɓe ngol o ara o signa yani hen ɗayniɓe ɗahen ka suudu ɗayniɓe kono ɗaynaade Allah wallahi dewgal ngal cergal ngal waɗi heddi hannde kadi pour sortir o so tawi ko arnal ma ɗimma ɗo e hodu ka suudu kisa wi mi artirima nan ɗum kadi waɗa seede yimɓe oɗo mi yahi min waɗoyi sama kala min seedoyi ka mairie to ma ka city ma ka ɗum ɗo e ɗum ɗo awa kono ko fiituno haaji feewira fiino min ñaamira mbuuɗi porto kasi ñamama waɗe fenade aretna ella foti holla wonde ko a julɗo woɗaɓe ñaamu no ñaamiri o tayi o wi rawahu tirmidi imam tirmidi o wi ko kanko filli hadith o kanko e abou daoud e ibnu maja hakimu naysaburi wihi mo selli cheikh albani kadi mo selli. Wa amma shurutu sihhati nikahi fa hiya arba'atun, amma shartiji sellugol dewgal ngal ɗin kadi ko nayi ɗo ko tugal ɗe wonoɗo e wolde fimu en heɓi tugale tate mum ko ɗen noon tugale fiyo dewgal ngal yo ngal makko ɗo e wara ɗen tugal ɗon dewgal ngal aggoto yono feewi ngal sellu wiya keng ko ɓe kadi piiji nayi timma e maggal. Shartu awwalu ta'yinu kulli min azawjayni, ko toɗɗagol précise net kala e res jommidirɓe ɓenɗiɗo jommidirɓe ɓenɗiɗo sellataka joni inna awa mi okki e oji o anndo mi okkimo goɗɗo e geɗal ɓe mon ɓen emo jogi sagataɓe tata ma ɗiɗo inna mi okkimo goɗɗo e maɓɓe
toɗɗaka o ɗagata tawi mo laba mo ɓeyno ay noon min noon ko min koto o ko min miñam a feeti ko a miñirawa potota ɓire ɗesata won noon sellata ka ina jooni awa resinelan goɗɗo e jiwɓe mum ɓen ina ami resinima goɗɗo e jiwɓe am ɓen tawa mo jogii jiwɓe tata toɗɗaka ko kaariɗo ko mariama ka goɗen no gal khadija nuga yirno ko oɗa ka ko oɗa kujinga kujanga la ko be toɗɗe ko o suka ɗo faala o jiwo ɗo fala yakfi an yaqula yonata ɗum nde o wiyata zawwajtuka binti mi resinima jiwo an on ida kan lahu iddatu banati so tawi o mari jiwɓe ɗum mi okkima jiwo an la sellata o mari jiwɓe ɗum aw yaqula ma o wiya zawwajtuha ibnaka mi okki o jiwo an ɗo ɓiɗɗo ma on wala ho iddatu abna on noon o mari sukaɓe ɗum sellata wa yahsulu ta'yinu no heɓora noon toɗɗagol ngol bil ishar sappagol ilal mutazawwiji resowo on masalan mi resini jiwo an on o hara walaninde makko ne o no sella kadi wigol mi resinima jiwo an o jiwo an ɗo sappagol no gayni aw tasmiyatihi ma in wolugol inde makko ne mi resini jiwo an on Oustaz Abdoulaye Diallo kankala ba mi resini jiwo an on kaarija wola inne ma mi resini mi resinelan jiwo mon kaarija aw wasfihi bima yatamayyazu bihi mi resinima jiwo an laƴo goto mar jiwo ɓe ko laƴo on ko goto mi resinima jiwo an danejo pempengo ka fof ko ɓayreɓe kanko ɗon danejo mi resinima jiwo an wonɗo janngude université Somphonia mi resinima jiwo an o ya warnoɗo accident ɗa allah kono allah dandimo sifa wana noon janto sifa tawa ko on noon tun kanko tun mari noon sifa probléme ala الشرط الثاني شرط مون رضا كل من الزوجين بالآخر طبعا لو كوصف له غور كون كاري كون جوني مي رسيني جيو انغون او سوكا مادا وندو امريكا غوتو ماري وندو امريكا سوكا ما gollo ka présidence suka ma wonno jangude université kaariɗo suka ma soferjo o suka ma mo nouru mo seki o suka ma ɗokko o suka an min sifo mo o tawata ko ɗum ɗon anndu ko kanko ɗum na luttuɓe tawaka الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر ko welaye resoni ɓenɗo goto kala no weltori oya goto kala no yiɗi oya na forsugol fala yasihu in ukriha ahaduhuma alayhi sellata si goɗɗo e maɓɓe doolama e hoore dewgal ngal ko be jomba oɗo falaka an mi landaki mago be oɗo jombe mi falaka o miiɗamo fi dewgal mi landaki ma o jombete sina ɗum mi wonta fima aduna problème لحديث أبي هريرة أو حديث أبو هريرة في اللي لا ماكي لا تنكه الأيم حتى تستأمر كيميتو رسنتاك أو كتتاك ها أو لندي يميروري أو يمير كان تستأمر كل يمير دامن أيامير من أوكي أودو وإنما يميري أوكي لا أودو داري أودو تستأمر أقوى من تستأذن وي ولا البكر ونا تقول متى بومري نوي جيو en yanni non konngol jiwo fayda ha yimiraɓe naata jiwo an gon no jibini ko jiwo ara hannde kadi jibinno on na jiwo hannde kadi ɓiɗɗo an debbo
o wiyete bikron ko debbo mo yiidaali taho e gorko no vierge o yiidaali e gorko fes o wiyete bikre oɗo kadi o jombataake haa o ɗaɓɓe dunga e makko o newnugol oɗa ko o yamirgol oɗa ko newnugol ɓayɗo ko wi wala tunkahu okkitittaake daari okkitittaake haa honde si tawi ko ceemeto mana ceemeto ko imma jombanoɗo accita ma jomba ɗo moodi mo maayi acci ɗum o wiyete ceemeto oɗo haa o yamira wiye i konno a yamirima yemen okkitire i mi yamiri on okkelan kaari siko jiwo haa o dumo awa mi newnani on yo okkan kaari muttafaqun alayhi o wi illa sagira o yittiltini si wona tosoku min huma e ɓeeɗo ɗiɗo alladi lam yablugh mo tawata helli faaka min huma kamɓe ɗiɗo ɗum jombeteɗo e jombo gorko e debbo bi mana sellata ka forsa ɓiɗɗo ma gorko yo jombu tawa faalaka sina ara ko pay ko tosa ko yo ya jogi pay ko duuɓi sappo e a faala jombande a sella go jombana ko marana ko jannida e jiwum ɗum ɗo tawa say ko gayno e université ma ko helli weeɓa e duuɓi sappo jeeɗiɗi wonaani ko naani kadi komi naƴƴugoɗi ɗaɓɓa ayna to hina ɓeygu ma ni koy ɗoma réglanima ɗum ɗo o wi ko to kocuma ka suufi wonon kadi jiwum toso kunkum kono kadi no wawi okkitireede jiwum kon duuɓi jeeɗɗi no wawi okkitireede duuɓi jeetati porto ɓe nganndi ɗum ara fe ɗon tun boni gaari duuɓi sappo jeetati kaso l'islam no newni de si on tigi o okkitirama ko probléme kono si tawi o jaatike o jokkodiri e worɓe ɗum kan na probléme dartama e saakuji jiwɗo e leydi wondi ko wiyeten ɗo mawɗum ɓe ndaari hakkunde jiwɓe ɓe duuɓi jeenayi haa ɓe duuɓi sappo e jeenayi wonɓe hakkon ɗon ɓe contrôle saakuji maɓɓe ɗin ka l'école ɓe tawi honno ko préservatif on no toon alaa mo jogaaki ko ittire kooƴe na gonɗum mbireedi ɗum tawi koye to fayda fopp no jogii ɓe ndaari ɓe tawi ko yoni soɗan komi janngono komi sikko 60 mana ko 75 hakkude 75 et 80% e ndaarata kono ɗum na probléme tawde ɗum no harmi ɗum ɗo na fus kono sino dagi ko o no interdisa loi o newna taban okkitirgol jiwo mo duuɓi sappo e go'o wona anduma ko yo okkitire moodi makko yiɗe makko ɗon ko haatuma taagana kono si tawi hulamata goɗɗo attomo no wawi gerdere noon joni noon oɗo bo ɓe jiwum tosokum ɗum ɗo landa tawi ɗum ɗo annda yum a okkitire jiwum ko duuɓi jeena alanno emina yiɗi kaarijo ko annda ɗum kono sella okkitirgol mum hara landaki joni noon si o helli foyama o heeɓi haqqille o ndaaro ɗum ko ɗon mi baba en oɗon fala ka o ɗo honno watte ko ɓeygal firte ko noon sukka on siko payi ko joni ko duuɓi sappo e goɗɗum jombana ko yawoyno ha ko heɓi ɗum sappo e jeetati sappo e jeenayi ɓe nawa ɓeygu ma no nokku kaari yo ar ɗo sa joni ar jiwum ko jombana ko no nokku kanko mo nokkugo kanko mo amérique to o jombanama jiwoga imma o arama jiwon yawo ko oɓe jombanimi non o ɗo ɓe joni miñaga hakkilade ɗo kadi ko ngal firte almimo kono huɓugol no dagi hara ɓe landaka wal ma'atuha e jogiiɗo taagu mansen ma'atuh koye maɗa haqqille no timmano jofini bula o
soñu annda fayda e fof ko juunu ɗum kadi nayo lande ene yiɗi o jiwo ɗoyno mbiyoɗama on joni yo ñeñine tun dewgal ngal duwi hakkude maɓɓe ƴette ɓe bogoye ka suudu to ferme gasa ɓe famodira to oɗo kadi no wawi jombanede hara landaka ma si ko jiwo on woni juuɗo haqqillen no ɗumanni seeɗa ɗum kadi no wawi okkitirde hara landaka fali waliyihi an yuzawwijahu bi gayri idnihi wali on no wawi jombande oɗo ma o okkitiramo ko alda e dunga e ma الشرط الثالث عفوا شرط تمام أن يعبد على المرأة وليها كون همانتا سناجو أو كتيرام ولي مكو لقوله صلى الله عليه وسلم سماكنا لكم ماكي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل دوغل ألا سلوغل سنهارك ولي أو كتير وحديث مسلم رواه الخمسة إلا النسائية فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل ستاوين صناج أكتري هور مودو هر ولي مودو غندا ديوغا مكو غالكو بونغا لأن ذلك سبب ذريعة كلاول إلى الزنا فادي زنا سنوني دو دبو ساغتا مويو إن ma so hota man non mi okki mo hore mi resini mo hore ko dewgal de nan jati giyaga bandira kono sendi dum do ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها وسبب كذي الذي مو سبب صناجو ورأب درده fi suɓagol ɓurɗo mo moƴƴande kare sugo eyi sonnajo soyi tun darde nde ma o yi ɓornateeri ndi ma o yi comportement wi ngi ndugu so wingi no yaara to no yuppituɓe ɗumani ma o yi alhaali ɗon ko feeñi tun no si oɗo jomballammi hen jombatake hara noon naf yuula udda kelɗa ɓen yen andi ɗin probléme ñino heewi fewn ɗo jiwɓe suɓinoɓe sukaɓe suɓra tun yani ko feeñi kon tun ƴetta ko feeñi kon tawa jaka ko bandi 100%. ka yawno wonde mum tawa noon jikkuji ɗi yaltitoya noon o inne baba sende men oɗo wondatako won no hawjannoɗa fama e ga ɓawo ko ni sonnajo ɓurɓe ɗuɗumen ko ni ɓe wayi yo waliyu maɓɓe walluɓe taskade dewgal no weli wadde kono wela ittude goy ɓay woɓɓe goo worɓe goo ɓeyne mi akkidata pit debbon piti pitino ɗon guerte o wiya jooɗe kaɗumani o jooɗ o yahata goy kanko ma andi haaju makko no feewi dagaki ɗo imam malik shafi ahmad ahlul hadith jumhur ɗon ɗo ɓe ɗon ɗo ɓe wi dalil maɓɓe o hino arana ɗo hadith o dalil ɗimmo on wallahu taala khataba al awliya binnikahi allah ewnike waliya ɓen fi resingol ngol فقال تعالى الله توضوي وأنكحوا الأيام منكم نجومبيني سلبتين بين إمو أيام وجمع أيم كم غور كم على بين ما دب ما على مود فيوندي كون على أوي بيدو ريو بفيوندي برسينه رسيده أكتيره konon kadi worɓe moɗon ɓiɓɓe mon ma ɓe gaston ɗumanaɓe ɓenno gasi fewde ke jombugol walla ɓe jomba o ewni fi okkitirgol ngol waliyaɓe o wiyaani sonnaɓe yo okkitiroɗa wa qala taala allah wi kadi fayi wala taqduluhunna wota on laagoɓe laagagol wota on
kalɓe ɗon tun taw on yani kalɓe gaston okkitirde ɓen e dewgal si tawi no wali wona charte no wawno kalde watano kalde mo gadi darga min ayate ko nan ɗo ko wona goɗɗum go e ayaje goɗɗe go Abu Hanifa o yalto e feere o indi ɗum wona charte fe no moƴƴi kono na ɓeeɗo no sella ka sonnajo ara tawa neɗɗo moƴƴuɗo tawa na o waliyu makko hande na o waliyu makko janngo no gasa heɓe hawta goro o inna docteur Kari oustad Kari almami Kari miɗo faala yon okkitiran ɗaɓɓanila moodi miɗo jogii ɗo talibaɓe ɓe kelduɓe jogii ɗo Mouhamadou Ghazali on ko kelduɗo a yiɗi mo a hollela mo oɗon hawri okkelam are ɗo hande ka darsu ɗo minde mi ƴetti oɗo mi okki oɗo non makko wiyande kadi a okkitira mo peerede wonde ko mbo okkitirima ko docteur en okkitirima o yeyi o wiyo ko ɓe okkitirima inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kamɓe ko ɗum woni jangande toon ko madhaba Abu Hanifa de kanko Abu Hanifa wi dewgal ngal no seeɗa fi on ɗum o hadis dogal o ƴetti o wi no hadis goɗɗo go oɗo riwaya goy wal athayibu ahaqu bi nafsiha min waliyiha ceeme to ɓuri handude e hoore mum ka okkitirde hoore mum eni waliyu makko e o aya ɗo kadi fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha tarawda baynahum bil ma'ruf ɓeya ƴettiri doka pooɗi kanko ƴettole to Allah subhanahu wa ta'ala nasaba nikaha ila al mar'a an yankihna azwajahunna nde ɓe jombata modi bo e maɓɓe ɓen Imam Malik ne jogii alhaali gooto mo tawti Abu Hanifa sonnajo aanidaɗo tawi tigi taw ko taw so heɓay ko ƴettana en o mi sikka woni emi duuɓi nogajo 50 goto wi ali ɓayda huccinta ko fewtinta ko goɗɗo goo noon aroya ɗon ɓay futtude honode hoccowo on rewa inna miɗo faala oɗo sonnajo ɗo tawa noon waliyaɓe ala ɗo inne noon sen acciro ɗon ɗo gasa ɗo eɓe garta tawa o yii goɗɗo goo hara oɗo kadi laawike woni won ɗo ƴetti tun okkitira okkitirema hisa yawne nani ma kanko tigi jiɗo debbo ngo yawoyna ari ɗo ya faalami mahen ɗama en ɓay ka docteur ɗa ɓayda ɓe okkammen ma ɗon si tawi mo wona waliyu okkitiri Imam Malik indi ɗo ɓay ko karan heɓori e meta ene wi ɗum ɗo marsata nan ɓe o inni alwahsha addani'a debbo kaanuɗo jaasuɗo imma ko ka lasiɗan kaagal ma ko ka tagudi ma ko ka angal pinal angal janngol foyi anda ɓehi basira o wi ɗon en tertuno ɗum yande machi l hal numirruha kama jaat kono amma alsharifa alkarima almarhubu fiha la o selli kon ko jumhuɗo wi ɗo kona ko Abu Hanifa wi kon sonnajo okkitirta hoore mum mo wona waliyu okkitirtamo si wonaɗo ko haalat istithnaiya woodi alhaaliji goo no ittintinne si tawi woni waliyu makko ala ɗo fiw anndaka joni ko on woni waliyu ma wono gere jiɗi waɗirno ni Sierra Leone Libéria e nene e baaba e ɓiɗɗo setmo ɓe yaara feere ƴeewo on doga yaara nokku go ara lagine ga annda kam mo wonirande ka hombo okkitirtamo oɗo lamdu no wawi okkitirde mo julɓe moko maɓɓe no wawno okkitirde si tawi waliya ɓen kalima ɗon ɓe haɓɓiti
ko jogiiɗo concours mbuuɗi tun jombatan arno usal e ɗo ara ɗo jewɓe jogiti jeeɓe jogitaki puttere kono ɓe haɓɓitiɗo o sifa wono alaji kaari gueɗal ɓe ɓengi sifa wono kaari jogiiɗo import export darno ɗon jogii duplex ne jogii auto yi ɓuuɓuji ne jogii ɗum ɗo ɗum ɗo kala arɗo yo ine moodi hokkitere lan tun jooni ɓe laagimo ɗo walla fala ta'duduhum ɓe kalimo ɗon sella ka laamu mum jaɓita mo hokkitire bal hay julɓe ɓen no waawi hokkitirde mo si tawi kamɓe waliya ɓen hiɓe fota degré ɓe luutondirimo ɓe inni ko oɗa hokkitirta joni ɓen jiw o maayino ko nene goto baba goto makko worɓe ɓen woni ɗon ɓene goto baba goto makko worɓe goto makko e miña makko mo ɓe wi ko goɗɗo ko hokkata min ko usade mi hokkata non min ko o patron ɗo mi hokkata ɓe yahi ɓe boronda jooɗi karoto mo ɓe ini ñetti ɗo kadi laamu ngam hani jattude autorité maɓɓe o ɓe hokkitira e sifati alhaali tawi ko waliyul mar'ati waliyu sonnajo on hombo no huwa oɗo abuha ko ɓen makko tawa woni priorité ɗo ko addingol no wali yaɓe jogori doole noon gasa ɓe hokkitire debbo no ɓe ɓurdi doole noon ara noon ɓurɗo jogade doole fe hokkitirgol sonnajo abuha ko ɓen makko si tawi feƴƴi ɓen makko tawi ɓen makko ala summa wasiyuhu fiha mo ɓen makko wasino halfinno on si maayi ɓen sonnajo no halfinno goɗɗo awa si tawi mi maayi ɓe ɓiɓɓe a rewɓe eto ha okkitiranaɓe ɓe heɓa dewle on ɗon kadi ƴetti place baaba si on ɗon ala summa jaddu ha haray ko soro makko li abin tenen ka ɓen makko ɓen makko tawi ɓen makko ala ɗo ɓen makko wasiyanoke ko ɓen makko wayno ala ɗon hasitowoy ɓen makko si feƴƴi ɗon summa bnu ha refti ɓiɗɗo makko on si feƴƴi ɓiɗɗo makko on summa banuhu refti ɓiɓɓe makko ɓen taniraɓe makko ɓen worɓe way nasar ɗum koɗa ha cippoyke ley si ɓen ɗon ala summa ahuha li abawayni on tumat noon nene goto baba goto ɓe sonnajo o si ara enen no famirɗen noon serti piiji ɗi no islam o wiri summa ahuha li abi si tawi no nene goto baba goto ala haray ko bandirawo makko on baba goto makko gorko on summa banuhuma refti ɓiɓɓe ɓen ɗon si tawi nene goto baba goto on ala baba goto on ala kono ɓiɗɗo nene goto baba goto on no woodi ko on noon okkitirta yayama si tawi on noon ala ɓiɗɗo bandirawo makko baba goto on noon okkitira kañum kadi yayama si tawi ɗon ɓen ɗon noon fof ala aroya noon summa ammuha bappa debbo on ndi abawayni hara ko nene goto baba goto ɓen makko bappa no classe o ka woɗɗoyi de summa ammuha li abi refti bappa makko hara ko ɓen goto ɓen makko tun summa banuhuma refti ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen summa aqrabu asabati ha nasaba si ɓen ɗon fof ala ɓurɗo ɓattade mo ka asko o e gorol makko ngo kal irsi wan lonni noon te ɗon ɗon feƴƴi hara ko summal mutigu refti rinɗinde on kadi mo okkitiramo rinɗini on summal hakimu si feƴƴoy ɗum ɗon fof si ɓeeɗo ala on tumattilan ɗon hare okkitire malikakoɓe ɓen kamɓe nani ɓe waɗiri tartib awodi koɓe serti kan kamɓe ɓe inni ko ɓuri jogade doole okkitirgol debbo ibnu ha ko ɓiɗɗo makko andi ɓeɗo ko addi ko ɓen makko ɓeeɗa wi ko jogii priorité ko ɓiɗɗo makko gorko kam mali kon koɓe ndaari ka ndondi baaba debbo on e ɓiɗɗo debbo on gorko si ɓe arirongol o debbo hara o maayi ɓiɗɗo gorko on heɓa geɓal ɓuri baban ko jeega ba ƴetta ɓiɗɗo gorko ƴetta ko ɗumti ko fof ɓe wiɗa kadi ko noon kono serti affaire okkitirgol wigo miɗo okkitirgo ko ɓiɗɗo an debbo e wigo miɗo okkitirgol yummama serti ana mo hersini si tawi baaba debbo on ari hino ɗo ɓiɗɗo debbo on gorko
ari mana debbo jombana mana ko go jiidi heɓi ɓiɗɗo gorko o heɓi duuɓi 19 ma nogay tum imma kanko gorko on e on ɗon debbo seedi ma on ɗon maayi joni noon fi okkitirogol noon joni on jirra on ɗon nokku goo hino ɓe jirra on no wuuri ɓiɗɗo makko kadi no ɗon hombo maɓɓe hanndi jogii priorité okkitirgol mum sabu mali kanko ɓe wi ko ɓiɗɗo on kono jumhure wi ko baaba on ɗum ɓuri sellude الشرط الرابع شرطنا يبو الشهادة على عقد النكاح ko seedingol e humugol dewgal ngal be tawa ka dewgal ngal humeteɗo mana ka wali yo okkitirta ɗon gorko on kadi wiya jaɓi yo taw hara woɓɓe ɗon no tawa li hadisi jabirin marfu'an sabu hadis mo jabiri filli hadis on ko ɓanta naɓa ha kan laaɗo Allah makil la nikah illa bi wali dewgal asna wali wa shahida adlin e seede ɓiɗo non fala sihu illa bi shahidaini adlaini dewgal sellata sina har no tawa feewno ko ngal humete seede ɓe ɗiɗo nunɗuɓe ama tutagol awa joni ka gorko menen ko oɗo awa ka jiwon kadi ko oɗo ko ko sama kam non ko windaki tawa yino ɗon ko windaki tawa ɓe ɗo ɓe fof ko shuhud ɓe fof ko ɓe seede ko wiyete seede ko tawaɗo ha hunde waɗi joni yimɓe ko ɓuri temedere no ɗon no tawa ha waɗi haaju ko ɓeɗo woni seedeɓe luttuɓen noon non bonnata dewgal ngal kono nawde wona yamira qala tirmidiyu imamu tirmidi o maaki al amalu alayhi inda ahli l ilmi wo e golle ɗen ko e hoore ɗum ɗo woni ka joomiraɓe gandalɓe min ashabi nabiyi ɓorde e wondiɓe nabi sallah sallam sahaba ɓen wama mbaɗan e wontirɓe yeeso maɓɓe mina tabina immorde e jokkuɓe ɓe wa gayrin e woɓɓe goo ɓe wonaɓe gaaluɓe ɗo fof ko wi kamɓe karama ko ɓen la nikaha dewgal ala illa bi shuhudin so wona hara seedeɓe ne tawa feno ko dewgal ngal humete walam yahtalif fi dhalika man mada minhum luutodiraali e ɗum ɗon ɓen feɓɓinoɓe illa gawmu min al mutaakhirina min ahli ilm so wona yimɓe goo sakkitiɓe joomiraɓe gande ɓeyni probléme ala no wawi awa haasiɗayi woɓɓe tawaka ɗon ko ngal humete ko sella wiyete nikahu sirre dewgal gunndo goɗɗo ƴetta tun suka ɓe ha ka salon makko oyna o jewa ɗo mi resinimo de gosne farde o mi jaɓɓi mi weltike ɓe waɗa hutbatul nikah ha ɓe gayna ɓe okkidira ɗon ɓe waynodira imma ɓe yaha ɓe waɗa peera o nokku goo ƴiwo yiido e suka ɓuri jam na ɓiɗɗo kaari on ni i kono ko ɓe ngwa gonde ɓe okkumama ɓe okkila menen de tum ɓe naati ɗo e chambre to ɓe okkila sellata ɗum nikah o sirre ko ɓe hara tawa ko ɓuri fande kon hara worɓe ɗiɗo nunɗuɓe feewɓe mokko mbaɓe hoolaɓe hara no tawa hana yettasoɓe ɗiɗo kadi taw hara yette bari hara ko yette bari ɓe ɗiɗo ma ko yettawamo ɗum ɗo woni charte ji fiyo dewgal ngal sellu torki allah yo allah hokkane dewde sellude arsiga waɗa barke dewle men ɗe ɓe heɓa dewɗen yo allah okkorɓe marɓe yo allah tabintimɓe e muɗum allah arsuko e jontugo jom hakkeji ɗin hakkeji muɗum wa arsu dawana an alhamdulillahi rabbil alamina wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin landa goto mari ɗo tawde waliyaɓe ɗo woɓɓe hiɓɓade ɓen e woɗɗiti ɓen fof ɓe jooɗoni ɓurɗo woɗɗitade o hokki ta ɓurɗo ɓattade ɗum ɗo o wiyani o ko woya tare no selli hade no selli kono noon so ɓurɗo woɗɗitade wi mi okki ɓurɗo ɓattade mi tawta ma daga sellade ɓe ɓurɗo ɓattade o newna imma tan ko hokkitira ma o newna ɗoyɓe jooɗi ɓen min ɗo ella
si tawi hara ɓurɗo jeyde o alaa ɗo woɗɗitii ɗon okkitiri o yaari annda o aran mana ɓen jiwon alaa ɗo bappa jiwon okkitiram ɓen jiwon aroye koto mi okkitiri ɓiɗɗo maamo ko hayno noddami haalna ko enen kafe ɗo dewgal ngal sellugol no yowiti e baabira on wi awa mi jaɓi o watta ko mi newni so inni mi wakkilaaki yo jom yo arti kisan haray ɓe gaɗa to fof to salmina o e boye maɓɓe ɓe weltike fota fotata ɓe gaɗa to ko jarama on kadi mi wettane kam moƴƴi no jarnima so Allah yoɓani fof ko moƴƴi en jotti aljanna tan lewede yaade e wuttu teddude aray musidɓe meɗen no tori e dowa toɓɓe musidɓe wonɓe Angola soñjaji ko woni to moƴƴi en ɗay kamɓe soñjaji insan soñjaji ko